May nga sirang infrastruktura kin Pampanga pauli na ning albug, tututukan na rin ahensya ning gobyerno. PRO3, may ngako king mas matiga seguridad kay bat ning insidente ning pamamaril king metong eskwela. Konsehal Maynard Lapid bayong presidente ning PCL Pampanga Chapter. Deeds of donation para king Paskuhan Kalulot Bypass Road Project, pirmado na. Farm ni Juan King Nepo Center, pasibayong mamye oportunidad, kareng Ortilano at MSMEs. Kaya pa oras kabaler. Pentabing mabilog persan ng GNN TV44, mabiyela rin mga panahon at lokal istorya. Dapat yung abalo, kapamilatanin garantisado, kumpleto ang pang-balancing informasyon. Ore ni po rin balitang may kalap kilub ng Paruminggo. Yaku po Benny Ginto at iti in News Force Pampanga. Metong kareng sentrong issue king Pampanga ngeni, ring may sirang flood control projects, pauli ning basikanauran at talbo. Pauli na niti, gewa ing follow-up meeting. Ay ni-report ng Ira Ignacio. Penimunan ng Governor Lilian Nanay Pineda ing meto nga pamitipon dikil kareng mesirang infrastruktura keti Pampanga, kaya ba Pampanga 2nd District Representative at dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. At chula naman kayong pamitipon deng tubod iba't king National Irrigation Administration o NIA, Department of Public Works and Highways o DPWH, ang poreng miyayalo ang manungkulon. Layon na ning pulong ing mika-update ang po api sa biyanreng mesirang infrastruktura king flood control kareng balen ning Pampanga. Agpang king DPWH, atin lakanong gagawa na plano bang sa mas naning slow protection ning Tilday Kiminalin ating maluwat ng proyekto king Barangay Mesa Lipit Bacolor. Pisabyan mo naman ring proyekto antimo ing Phase 2 ning Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Project agawang floodways king paligid ning Pampanga Bay. Balawos da naman susuryan ring Japanese consultants ing Central Luzon Pampanga River Floodway Project ametong kareng proyekto ning administrasyon ng Marcos amag na sang solusyon na ning malwat ng problema ni lalawigan king albug. Ako po Ira Ignacio para king News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen, susunod. King kapihan ang Office of the Civil Defense Region 3, tuklo laking migit 2.8 bilyon na katao ring apektado ning milabas sa kalamidad keti king Central Luzon. Ay ni-report ng Patricia Mamango. Agpang king pekatalwing report ning Office of the Civil Defense o OCD Region 3, mamabot king 2,860,135 katao o mayigit 831,000 na pamilya king Central Luzon ing apektado ning piyabeng epekto ning Southwest Monsuno habagat at ring bagyong Krising, Dante at Emong. Itimpe pa siya kayag na ning kapihan forum ning amanong ahensya inyang August 13 king SMX Convention Center Clark. Diniklaraya yung state of calamity king mabilog galalawigan ning Bataan at Pampanga, pati na rin kareng 20 balen at syudad king Bulacan, Tarlac, Zambales at Pampanga. Base king tala ning Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDMMC, 70 evacuation centers ing kasalukuyan na makabuklat at lilingap kareng 1,271 na pamilya o 4,586 sa katao. Tuklula pa king 16 mabarangay reng makalbug, Akera Kalan at Chukim Pampanga at Tarlac.
Manatili na lamang ligtas ring hanggang 5 dam king rehiyon, iba't king spilling level kabilang ing Angat, Ipo, Bustos, Pantabangan at San Roque. Samantala, ala namang mita lang pamagtas king level ning Danum, kareng mani munang ilog, posibleng magdulot ning peligro. Minukyat na laman king 2.43 billion pesos ring mesira king sektor ning agrikultura at 6.44 billion pesos naman karas king infrastruktura. Mamabot naman king 402 million pesos ing kabilugan na alaga ning apamyeng ayuda iba't king OCD, Department of Social Welfare and Development, local government units at pilang NGO. King salukuyan at tinamo namang may reporta mete. Inya mo alapang opisyal bilang dareng may sugat o mawawala. Balaos naman ing operasyon dareng LGU, militar at volunteer groups king rescue, relief at clearing operation. Lakwas na kareng apektadong balen king Pampanga at Bulacan. Agpang kang OCD Region 3 Director Amador Corpus, balaos sing pamagbante kareng lugala ating mita lang pa manalbog at landslide prone areas kabang aabiswan ng publiko na maging alerto at tuki king abiso dareng kanya-kanyadang LGU. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Mas matigig ka seguridad ang makasadya na kanong ipairal ng PNP Region 3 katukining pamamaril king eskwela. Ayon ang report. Pepasyag ning Police Regional Office 3 o PRO3 ing karelang pamakisimpatya, kareng biktima, pamilya at kareng apektado ning insidente ning pamamaril kesang kutan dareng estudyante kapilan pamo king Nueva Ecija. Agpang king PRO3, maulagang siguraduan ng kaligtasan dareng kayanakan at apanatili ing ligtas at masalese paligid para kareng estudyante. Katukinan niti, may ngako ing pulisya na pasiknangan ing pamakipag-ugnayan kareng eskwela, pasiknangan ing seguridad at ing pamagisan metong dareng administrador at pengari king pamaggabe kareng anak. Amuyutan ning PRO3 ing publiko na maging alerto king nanumang kadudadudang kimot, threat o bullying. Iwasan ning pamangalat kareng beripikadong impormasyon at suporta ning mental health dareng magaral. Ing kaligtasan king eskwela, responsibilidad dareng gana-gana. Iti impasyag ning PRO3 ako kulait ning mas matatag apamagisan metong dareng pengari, mestra at kapulisan bang apanatili lang ligtas reng eskwela. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Meglinis lang Creek, king Barangay Planas Porac, ring personal, iba't king Prime Waste Solutions at Prime Infra Foundation. Ay report ng Ira Ignacio. May patupad lang clean-up drive ding Prime Waste Solutions o PWS Pampanga at Prime Infra Foundation inyang may labas sa paruminggu king Barangay Planas Porac nung nuka rin tukuluking 1,000 kilo ning basura ing a-kolekto iba't king creek malapit king Barangay Hall at Planas National High School. May kisan metong king aktibidad reng 129 volunteers iba't king Department of Environment and Natural Resources, Municipal Environment and Natural Resources Office o DENR Menro, Barangay Council, Eskwela at reng resident. Agpangkang Kapitan Alfer Naku, mahulagaya ing makanining kimutlakwas ng yening kauran bang aywasan ning pamangalat ning sakit a dengue. Pinuri namo naman ning pamikasan metong ning PWS Pampanga at Prime Infra Foundation king pamagpanatili ning kalinisan king komunidad. Dinikdik na naman Engineer Francis Hernandez ning DENR Menro ing ulagan ning ustong pamanugse basura at ing segregation at source bang aywasan ning volume ning basura king disposal facilities. Kayagnan ning clean up, mig-turnover ya naman ing PWS Pampanga at Prime Infra Foundation a clean up tools at waterproof boots king DENR Menro at Barangay Council bilang suporta ka rin tutuking inisyatibo. Ako po Ira Ignacio para king News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen, susuyo. Kaya kayo lang ang tabayanan. Konsehal Maynard Lapid, bayong presidente ng PCL Pampanga Chapter. Deeds of Donation para king Paskuhan Kalulot Bypass Road Project, pirmado na.
farm ni Juan King Nepo Center, pasibayong mamye oportunidad, kareng Ortilano at MSMEs. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Svelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Svelapco. Deni pa rin balitang Kapampangan. Binida ng DOTR Secretary Vince Dizon, inggelinganing kabalen ay si Calaguas bilang pamuntok ng DOTR Right-of-Way and Site Acquisition Team kay ba't aresolba reng minunang raw issues king subway project. Ay report ng Patricia Mamang. Solusyonanin ng Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon reng 5 manimunang issue king right-of-way ning Metro Manila Subway Project o MMSP king kilub namo ning 4 bulan. Malwat siya kanong mitenga kilub ning 3 banwa in construction ning MMSP. Ito na lang yung natitira. Okay. No, the others have been thankfully have been resolved, and we are, for example, the issue underneath the Katipunan Posh Avenue okay. in White Plains, that's already been resolved. In fact, ano na yon, no, na-settle na yon, hindi kailangan mag-expropriate doon, nadala sa maayos na usapan. King meto nga interview, pinuri ng Dizon, ing DOTR Right-of-Way and Site Acquisition Team. Apani muna ng Assistant Secretary IC Calaguas, ibat king Angeles City, uli ding hands-on apamanutok king proyekto. Yes, but we also got someone who is nakatutok dito. No? She's a former city administrator of Angeles City, so she's used to fixing problems like this, and she's nakatutok dito sa mga problema to. So we're very happy with her and her team, and she was actually instrumental in getting the 4 issues of the right-of-way for subway resolved, no, in just 4 months, I think. Manibat inyang milokloking secretary inyang February 26, 2025. May kapagtalay Dizon ng alwa pang tagumpe, kalupaning mas mabilis sa biyahe king MRT at LRT ating pamagpalawak ning cashless payment system. Ing 33 kilometrong MMSP asalukuyan ng gagawan, asahan niyang mayari at makumpleto king 2031 at asahang maging pekamumunang underground rapid transit line king bansa. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Manualay ang OCD o Office of the Civil Defense Region 3 na hanggat malyari panatili lareng DRRM personnel. I report.
Nananawagan ng Office of Civil Defense o OCD Region 3 sa mga Local Chief Executives o LCE na huwag haluan ng politika ang pagtatalaga o pagtanggal ng mga tauhan sa Disaster Risk Reduction and Management o DRRM offices upang hindi masayang ang mga ginastos para sa kanilang pagsasanay. Ayon kay Richard Santos, Chief ng Policy Development and Planning Section ng OCD Region 3, may kapangyarihan naman ang mga LCE na magtalaga o maglipat ng personnel. Ngunit umaasa ang ahensya na mapapanatili ang mga sinanay na kawani sa mga posisyong nakatutok sa disaster preparedness. Ito ay upang masulit ang investment sa training, seminar at iba pang capacity building activities na inorganisa ng OCD. We support na sana pagdating sa DRRM, sana po hindi nakakaluan ng politika. Especially sayang po yung investment natin dun sa mga responder. Kaya lang po, sabi nga natin, meron pong discretion yung ating mga local chief executives regarding dun sa placement at po ng mga tao. Pero kami po during the review ng plans, gawad kalasag assessment at saka during various DRRM capacity building activities, talaga pong kinakapacitate at ino-orient po natin yung ating mga local chief executives yung importance ng mapanatili yung ating mga personnel kasi sayang po yung mga investment na ibibigay natin dun sa ating mga DRM workers. Dagdag pa ni Santos, isa rin sa mga rekisito ng Gawad Kalasag, isang pambansang parangal para sa disaster resilience ang pagkakaroon ng permanente at aktibong hepe ng DRRM office sa bawat local government unit. Permanent plantilla personnel ng DRRM, especially yung head, isa po sa mga requirement ng Gawad Kalasag na dapat yung head DRRM officer nila ay dapat permanent and functioning dun sa office at through the Gawad Kalasag, nire-recognize natin yung mga LGU na talagang kinocomply yung requirement na ito. Based na din po dun sa Republic Act 10121 at saka yung various issuances with the establishment ng local DRMF office and councils. And in case po na yung mga LGU natin na hindi ito nako-comply, isa ito dun sa mga posibleng maging reason kung bakit hindi po sila maging awarded po ng Gawad Kalasag. Pero sa po ng OCDB, encourage and po yung ating mga LCE na ma-ensure natin na permanent and functioning yung ating mga head DRM officer and of course yung mga empleyado natin sa DRM office regardless of political colors ay mapanatili dahil sila po talaga yung mga kailangan natin during disaster and emergency conditions. Ipinahayag ang panawagan sa Kapihan Forum ng OCD Region 3 bilang bahagi ng kanilang patuloy na advokasya sa pagpapatatag ng kakayahan ng mga LGU sa pagtugon sa sakuna at kalamidad. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, Susuyo. Formal nang kinilala bilang bayong presidente ng Philippine Councilors League o PCL Pampanga, Ipora Councilor Maynard Lapid. Katukining alala na ganapan pinyang August 12. Ay ni-report ng Patricia Mamangon. Matagumpay ang pesinayan ng eleksyon dareng bayong opisyales ng Philippine Councilors League o PCL Pampanga Chapter inyang Miyerkules, August 12, 2025, king Kingsborough International Convention Center. Tuklula king 207 na konsihal king lalawigan, reng mekisan metong king alalan, at king botong 193-12. Landslide, ing meging panyambut ng Pora Councilor Maynard Lapid bilang bayong pamuntok ng organisasyon laban kang City of San Fernando Councilor Reggie G. Ford David at tambing namang mag-concede. All smiles la namang pepaletrato at minarap king media rengaduang kandidato ang timong papakit king pang-sport dareti. Samantala, sinigurado na namang Lapid na isundo na la rin programang inumpisa ng outgoing PCL Pampanga President Cherry Manalo. Kabilang pinkareti ing pamanyundo kareng scholarship program. Manualay Lapid na makasaupya king kayang liderato ing kayang tata at salukuyang Senador Lito Lapid. Yan katapakong pondo kang sen. Yung kakatamo kong kaluguran ng Senador kay ni Pampanga, kay Senator Lito Lapid niya po. Na nung atinta na pong existing scholarship program kang BM Cherry kay former President, PCL President
manyad katapong pondo kay nga katang kaluguran na senador para mas maarakal mananong ba sabihin mas marakal na po nga din ng scholarship. Pasalamat siya naman, i-Councilor Lapid kang Governor Lilia Nanay Pineda, king suportang pepakit na niti at ning kayang pamilya. Ako, siyempre, masaya po po. Kumbaga, sulit po yung pagal. At siyempre, puri ko lang po pasalamatan na mga dili po. Kaya katamo akong gino po. Kanako pong pengari, kaya katamo kaluguran na Senator Lito Lapid po. Kanako po yung naman na panay makasuporta kanako, AGM Mark Lapid po. At siyempre, rembos naman po. Kaya katamo pong Governor Nanay Baby Pineda. At yung kanako po sa idol po, Vice Governor Dennis Delta Pineda. The board member Cherry po rin, sinaupla naman yung katamo rin at then pong officers tamo na po. Ekonongan po banggit ang tunggal-tunggal. Siyempre, tsuya naman po ken di Mama Angie Blanco na alam mo naman kung sawang susuporta kay katamo. Po, pasalamat po karela at siyempre karenan pong konsehal na binoto kay katamo na migtiwala po kay Metong Maynard Lapid na po. Dakal salamat kay kayungan na po. Positibo naman ni outgoing PCL Pampanga President Councilor Cherry Manalo, king kapasidad dareg bayong opisyalis a manibala king aguman. Pasalamat ko na linid me ing PCL ne 217 la ring total member na po yung PCL balo mi po mas nung ating kumampong agawang masanting king kaya katamong liga, balo mi po, mas dakal kayo agawa para king liga, uling akakit mi, itang kapag nasanyo at sinserong pamanungkulan at lidye po in PCL. Samantala, ready naman rin kayabe ng Lapid ang timang opisyal ng PCL Pampanga. King Vice President, Makabebe Councilor Rolando Balingit. Secretary General naman, Mark Louis Arceo ng Santo Tomas. Treasurer Jerome Gadi ng Santa Ana. Auditor naman ni Edith Kabigting ng Arayat. PROA Renato Gopez ng Santa Rita. Business Manager, Patricia Ann Acorda ng Mabalacat. Federation Directors na laman, di Councilors Venancio Macapagal, Donato Bondok, Joanne Carion, Nelson Dizon, Renz Louis Canlas, Michael Angelo Lopez, Allen Dungo, at Jennifer Macalino. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang Tuto, King Balen, susuyo. Inutos ng Mayor John Lasatin ang regular na pamaglinis ng Pampang Public Market. Layo ng mas luminis at salesing pamagmando ng basura. Ay report ng Ira Ignacio. Men inspeksyon at linawe de ing progreso ken palengke reng grupo ibat king 20th sanggo ni ang panglungsod, kaya bedi na konsehal Edu Pamintuan, Alex Injongko at Niknok Banyola king Pampang Public Market. Utos ng Mayor John Lazatin ining pamaglinis at pamanayos basura ken palengke. Agpang kayo, dapat kanung isundo at maging regular ing pamaglinis keti. Plano na rin kanu na i-upgrade ne ing drainage system at ikonektane keng water treatment facility ning Balen. Iti, metong kanung takbang amalyaring magpasanting king wastewater. Dagdag pa ning alkalde na may ka-inspeksyon niyang alang pabalo ken palengke, bang siguraduan na balaos lang mamintu ken pamaglinis reng magtinda. Ako po Ira Ignacio para King News Force Pampanga. Balitang Tutu, King Balen, Susuyo. Manatili makatutok king weekend edition ng News Force Pampanga.
Deni pa rin balitang Kapampangan. Inutos ng Department Secretary Sani Angara ang pamagbuong School Sports Club karingagang pampublikong elementarya at high school. Ay ni-report ng Patricia Mamangon. Sports Club kareng pampublikong eskwela. Iti kanu ing dapat mitatag at mibuo kareng pampublikong elementarya at sekundarya king bansa. Agpang kang Department of Education Secretary Sani Angara. Ing sangkan, banga pasik na nga ning kabulasan, pisikal a kakayanan at apakibatan ing learning law sa sangkaning pandemya. Agpang kang Angara, parti ay tiking mas malawak ka programa ning DepEd at tutuglong ing kabulasan at akademya at makatuki king kulayt ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para king mabulas at aktibong memalen. Bilang pakibat king mababang physical activities na rin ang anak, inutos ka rin eskwela amitatag sports club nung alapa. Ing programa, magdagdag yang adwa hanggang 3 oras ning supervised sports activities balang paruminggo kabilang ing arnis bilang automatic sport. Mapalyarya kanong manibatan ng pondo king annual budget ng DepEd, Special Education Fund at pamakipag-ugnayan king local government unit at pribadong sektor. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Opisyal na yung makabuklat ng Bayong Youth Recreational Hub ng Siyudad San Fernando. Ay ni balita ng Laika Gamboa. Biklat na ng gobyerno ng San Fernando, ing Bayong Youth Recreational Hub, king City Civic Center Compound, king Alasa San Isidro. Penimuna ng Mayor Vilma Caluwag, ing pamamuklat, kayabe, ing Acting City Social Welfare and Development Officer, Kenneth Mangalos at City Local Youth Development Officer, Kim John Sagun. May kiyabayan naman ni Mayor Caluwag, king pamamiyalong table tennis, na ng estudyanteng senior high school. Opisyal ning makabuklat karing sa Blancayan na kang Fernandino, ing Bayong Recreational Hub ng San Fernando. Magsilbiyang pasilidad bang balaos ng pasik na nganing karelang interes karing sports. Ako po Hilay Kagamboa para king News Force Pampanga, balitang tutu, king Balen, susuyo. King Ciudad Angeles, binalik na ni Angeles City Police Office ing City Advisory Council. Pakibaluan ng sangkan, king report ng Patricia Mamangon. Pasibayo ng dinyayan ng Angeles City Police Office o ACPO, ing City Advisory Group for Police Transformation and Development bilang parti ng pamanyulong king institutionalization stage ng Performance Governance System o PGS. Gewang meeting king ACPO Conference Hall, Camp Tomas Pepito, king Santo Domingo, Ciudad Angeles, at egunan dareng opisyalis, station commanders, unit heads at frontline personnel bang suryan ing progreso at isadyala ring tutuking takbang para king mas masaleseng serbisyong pampulisya. Kayagnanan niti, genapan mo naman ng renewal of oath ceremony para karing miyembro ng AGPTD bilang pamagpatibe ng karelang suporta king reforma king pulisya at pamagpasikan king tiwala ning komunidad. Penimuna ng City Director Police Lieutenant Colonel Joselito Villarosa Jr. ing pulong at siniguradong isundo ing transparency at community-based policing papunta king highly capable, effective at credible police force karas ning 2030. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Pirmado na ang deeds of donation para king Paskuhan Kalulot Bypass Road Project. Ay ning balita ng Laika Gamboa. Pirmado na ning SM Development Corporation at ning lokal na gobyerno ning San Fernando kaya bereng aliwa pang partido ing deeds of donation para king Paskuhan Kalulot Bypass Road Project kapamilatan ning metong seremonya king Heroes Hall. Penimuna ng Mayor Vilma Caluwag ing pirmahan kaya bereng SM Prime Holdings Incorporated, Land Bank Strategy Group Head, Gabriel Emmanuel Laurel, representante ng SMDC Executive Vice President Grace Evangeline Santana. Agpangking dokumento,
Donasyon ni Bating SMDC ing gabo na ating sukad, 9,328 square meters king Del Carmen area ang magsilbing partining bypass road. King pirmahang iti at tinang legal a batayan ning LGU ning San Fernando bangi sunduing proyekto alayong mamyemas masalese kimot king trapiko at mas mabilis a koneksyon ibat king Paskuhan hanggang Kalulot. Ako po yung Kagamboa para king News Force Pampanga, balitang tutu, king Balen susulod. Manatili makatutok king weekend edition ng News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Svelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Svelapco. Diri pa rin balitang dapat tamong tutukan. Pasibayo yung nibuklat ing Farm to Juan ng JDN Realty king Nepo Center. Nung no ka rin, susopan lareng ortilano at lukalamang tinda king pamisaling pupol at produkto. Ay ning istorya ng Patricia Mamangon. Kita ang ngiti at saya ng mga Aita vendors, karamihan mula sa Barangay Sapang Uwak, Porac, habang abala sa pagbebenta ng sariwang ani at lokal na produkto sa muling pagbubukas ng Farm ni Juan sa Nepo Center dito sa lungsod ng Angeles. Tulad na lamang ni Rowena Serrano at Elsa Villamor na nabigyan ng oportunidad na makapagbenta ng kanilang produkto. Ulit pong Nando, magpunta po. Kakasahop na po ka rin pamilya mi po. Yung nakayabli kaya pong atlong Aldo po, maragul na po bagay kaya kami po ita. Ulit pong ekip mababasa. Thank you po kay JDN. Papasalamat po ako na nabigyan po kami ng ganito oportunidad na nakapisa po kami dito po. Ang Farm ni Juan ay bahagi ng CSR program ng JDN Realty Group na layong magbigay ng libreng espasyo para sa mga lokal na magsasaka, micro-entrepreneurs at indigenous communities para makapagbenta, magbahagi at umasenso. Walang bayad sa renta, utilities o marketing. Ito po ay isang mission po ng aming kumpanya kung saan po we help out farmers to sell out their produce dito po sa center. This is also part of our CSR project kung saan yung mga MSMEs together with DTI, we also help them in some of the seminars. Simula August 12, magiging weekly community market ito. Open tuwing Biyernes hanggang Linggo, 8 a.m. hanggang 6 p.m. sa The Quad Nepo Center. Mas pinalakas kayo ng programa. May custom kiosk at mas malinaw na suporta para sa kanilang paglago. Thankful din kami sa mga private organization gaya nitong JDN, yung Nepo Center.
Kasi nga yung ating mga farmers, ito yung mga wala talaga mga physical store. Minsan nagano lang sila sa palengke, sa gilig-gilig. But if they will be given itong mga permanent na mga mga area to sell their products, siyempre nakakatulong din sa kanila. Ayon sa JDN, bawat pagbili dito ay direktang tumutulong sa isang pamilya at sa mas inklusibong lokal na ekonomiya. At bukas ang pinto ng Farm ni Juan para sa iba pang homegrown businesses na naisumali. Ayon sa JDN, ginugunita din ngayong araw ang kaarawan ng yumaong matriarka ng pamilya, si Doña Teresa Gomez Nepomuceno, na mas kilala sa tawag na Imang Nena. Nanggagaling na sa sa parents tsaka sa grandparents namin, no. Tinuturo nila sa amin ever since yung pagtulong talaga. Kasama rin sa aktibidad sina Noel Valdez, Vice President ng Dolomatrix, at Maribel Ronquillo, JDN Assistant Vice President for Administration. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. In Waste Management Program King San Fernando, ingakakita inspirasyon o hemplo ning meto nga barangay king Quezon City. Bang apakyapusan iti king Karelan Lugal ay ning balita. Binisita la king siyudad ning San Fernando inyang August 13, reng opisyal ning Barangay Immaculate Conception, Quezon City para king benchmarking activity kaugnay ning best practices king ecological solid waste management. Sinalubong king delegasyon ning barangay apani muna ng Barangay Captain Ramon Salas, dina Mayor Vilma Caluwag, Vice Mayor Brenz Gonzales, Councilor Harvey Kiwa, Acting Senro Maria Teresa Doble at City Tourism and Investment Promotions Officer Ching Pangilinan, king Executive Building Heroes Hall. Keti, dinake ng Doble reng strategy at ing lokal na ordinansa ning syudad may resulta king matas a waste diversion rate. Tinukyan niya itining pa magbisita king Central Materials Recovery Facility, king Barangay Lara at king Village MRF, king Barangay Malpitik. Pepa salamat siya Salas ating kayang grupo king mapaling pamananggap dareng manungkulan at king abaluda dikil king pamagmando king basura amalyari dang agawa at apakyapusan king Karelang Barangay. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya katanemang silipan ng Bayong Football Club alibring makabuklat para kareng kainakan. King Istoryanong Patricia Mamangon. Masaya at katmuyang energy ing si Posco Field king Barangay Kalulot, Ciudad ing San Fernando. Inyang Sabado, August 9, inyang pormalyang pasinayan ing Hiraya Strikers Football Club o HSFC. Meto nga grassroots football program para kareng kaya nakang edad at lu hanggang 18 anyos. Tuklula king migit 60 reng kaya nakang miyembro ni Ngaguman. Agpangkareng pengari, may gumpisayang HSFC bilang meto nga simpleng weekend activity. Bang adinan lang outlet reng anak kay badang may deprive king socialization inyang pandemya. Para kang Coach Rover Santos, goal ning grupo na emo mag-train mga galing nga atleta. Nune magsadya para kareng kaya na kang makasadyang sumabak iba't king national hanggang international stage. Kawani king skills, dala na mo naman ning HSFC ing pakiramdam ning meto nga maragula pamilya. Libre ang training at welcome lareng hanggang anak iba't king Pampanga. Basta makasadya lareting mamyalong, mabiyasa at makipagkalukuran. Makasakto yan ba'y programa king kulait ng DepEd Secretary Sani Angara kareng public schools na mitatag sports club bang pasikdangan ng physical activities na rin kayanakan. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya katanemang silipan ng pekabayo at naraywan at traksyon king SM City Pampanga, king on-the-spot report ng Patricia Mamangon. Ready na ba kayo sa isang intergalactic time travel adventure?
Officially open na ang Space and Time Cube Plus sa SM City, Pampanga. Ang bagong attraction na ito ay isang immersive experience zone kung saan pwede kang maglakad, mag-selfie at mag-explore sa futuristic rooms, glowing galaxies at Instagram-worthy installations. Lahat inspired by sci-fi vibes, outer space, and the concept of time travel. Ito ang unang branch nila sa labas ng Metro Manila, kaya't Central Luzon friends, this is your sign to step into a new dimension of fun. Ang Space and Time Cube ay kilala sa mga jaw-dropping installations, mind-bending illusions, at tech-powered attractions. Kung trip mong mag-picture sa mga kakaibang backdrop o sumubok ng interactive experiences na parang nasa ibang planeta, this is it. Enjoy the 24 attractions inside the cube. Kung mahilig ka sa kontento, gusto mo lang ng unique family bonding, this is the place to be. Perfect for barkada trips, date spots, or weekend escape with the kids. So dito sa Pampanga, it's one of our biggest branch yet. We have really new attractions. We have, as in, very technologically forward. And we're so excited for Kapampangans and also people from Luzon to come and enjoy. Located sa second floor ng SM City, Pampanga, bukas ang Space and Time Cube araw-araw. And for their opening treats, here are the discounted entrance fees. So, ano pang hinihintay mo, Gina, at i-explore ang kakaibang time and space journey. This is Patricia Mamangon on the spot. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV44, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatong serbisyo karing hanggang Kapampangan. Yako po Benny Ginto at ini in News Force Pampanga. Balitang tutu, King Baler, Susuy.